Ikusten duzuen non gauden, Victoria Eugenia Antzokian justu ere. 1912 urtean egin zuten eraikina da, eta gaur 100 gora urte geroago, hain justu ere 2018ko Basque Culinary World Prize saria bere magalean hartuko duena. Sari hau nazioarteko saria da, sukaldarientzat saria, batzuk gastronomiaren Nobel saria deitzen diote. No se trata de reconocer al mejor cocinero poniendo solamente en valor lo culinario, lo creativo, sino que se trata de ir a buscar un compromiso real con esos problemas que tenemos como humanidad y que tenemos que empezar a hacer pequeñas cosas que creen conciencia y que nos ayuden a cambiar el mundo. Sentiberatasuna, nolabait implikazio horren bitartez okerren pasatzen ari direnekiko laguntza, implikazio hori garrantzitsua da guretzako ondo egindako lana kontutan izanikan. Eta guzti hori sari honen bitartez ere aipatzen da. There's so much more to gastronomy, though, than just food. It's a study of the relationship between food and culture. And so, our work at the Irana Foundation spans much further than the kitchen doors.